Insang ya kani ka debate competition. Habang ong ipi ngangkan ka kini na jong mong show ka debate competition nganong lo na ka Yakob terku. Mo. Insang ya kani ka Yakob terku ka baningkong kalong ya kini kikina secondary section. Pilayo ya kapang lani ka motion kabang ila pa sa school jumpi nasuwa bangang pempaw ipi sa sin ba Pinyos motion sin ba ya kapang lani ka motion jong kani ka Yakob terku kadai ka jingdon ka technology ka pensuk ya ka jingim jong kibrium kata kadai kapang hangning idon arliang sakaliang gamon kibayo syuki ka bakham style ki kersan ya kata ka motion sakane kadiang ka jonga kiyo ka syuki ka baskem wat lalakan kamdei ka style kiban persya ya kata kapang buat suabangan stang ya kini kaya kopter ku ngas ngau tap ram larangak let bangalai kublay ya kini kinong bisar ki jongi kibadan ha kini kebor hangni kidang lain wot kinong bisar kibang ida wat ngida thou banyo ya kinong bisar ki babel palhadin bangila dab ya wo ya thou bangila banginom yo asu de kiwe kibreo like na kini lain wot kinong bisar kibadan bangi ha kini kebor jing kublay ka ba si ko he ni kong kalong ya iba kraw khar kongor iwe na kinong hikay jong kasilong polytechnic IT ni daru sa ya uwe pat unong bisar ha kani kapor ka mama phi kun sama ki het ki baret ki temen kisan itu bhai kini ki angon lalangam penitho ro ngati pa penitho iru te hanle ba ka dei hi nga pangan penitho nga hab hi pangan penitho yaki Uwe na playang ini, udah usamla rangba Ferdinand Rani. Udah unang senang jok senang mulai, wadong ang buong dia unang mulai. Ngai thu ba yo udah usamla rangba, udah upasyong hante hapo mulai orang hem, usapoi semua upai keleng senang mulai. Ngamtiu saya lo ngamtiu ulah boy. Hari ini usapoi sang kurem no apo mo pram, banitip ha yo ukum uwe. Uwe, pietip, uwe uta, ubah Ferdinand Rani latih bahaya uwe. Good free man. Dan apa kelak khasi ya kekentin good free man kemud, ubril balajud ubapang tang kekut. Dan kemudian semua dia bakun, uwe usamla ude ubah ngitip. Ngithu ithau bat utolong ru sisa utau babengkeu ya bun ki benta ki badangkam haga rensam social media ngiyo ya kejimentoy ngiyo sibun ki pangide bentip ngiyo ru banya reki banya kemen ngi smogu ya pi bakut ulang ru bong fi ulang song hamulai ko office ke jong iru kedan hajan hieng jonga tentang ngalai iwet mengalai kedua mangersengi tentang langaya ngalik ko pamili ngai that dengan neklan ni wakun asuya kaya ngawdap situ song dobok mangade ubadet beriu ite ide bahe beriu indah kami yo iya ke kemudian simone bakun ya kapur ke jongpi ka fi ke bahe na kamka ibakun ibalai don benta bani hakani kapur banya bisar ya kadi kaya kopter ko ke jongi inong bisar ibalai ngan periang subhane kumdo ngamtip namar bahar jing sisa ngakhram khot ya ini ngakot ya iman kibe jong i ngakot ya iman kibe jong i tamai wan mi dei ni bangan pediang ru ngam song lang lalanga pediang ru ngapang ngam siam na bajing sa ngakot ya iman kibe kan ide iba baro phi thu bha iba akin pham ni ngam tip syo kan ngum do ude ubriu banang bhai khrin korea ngala juput dien bhai kan ngato ni hikitin Korea ke bangada penstop hi menen miet bang akwa bakal pulih dia ya iba kin pham kan kamte nan ta jong phi mo kade nan ta kurem i jong phi sobha sapen ong lem yakini kikin ya kurem i jong phi kata kalong kikin ani e ong hamjak esiogya sarangge aha de iba kin pham i wei na ki YouTuber lani ki influencer ba bao pha jong kejela ki ba ma phi ki sama phi ai thu i thau phi tip lut ki ba bot
ya i ba kan pham ba yo wa ko te bon ki ba bon ha ki de mo lai man tali pila don hang ni lai kin sabo chu chu ye bi ban kan ong ba ka ji maham ya kini ki khna dalam wai ka ni ka program la na pi ya kwa ba sundul ba iba kan pham la ni ba iba ko pin se bisa shwa hanga sa sundul ba ki sa le ka ba pi mon mo pi sa le ya kata te ko le si bon e ba kan pham i wei na ki khot jong ka chiung u wei na ki ba nga da e ba nga da prom ba da sultanat hi men step ru da khithia pe chwai ya ba ko ya ba kan pham men me ru pe chwai ki ni da so si ru pe de le ban kemen ni songo bat bi pa ka chung songo ka ba khrau ke ya phi ba ya baro lai ngot hiru ki ba pla aya ka por ka kelut ka jong phi ni te phi ki ba bon kam ha ale ban ya dot ban ni ban bisa ya gani ka yakop ter ku nga ay ka jing kuplay ka ban nadu ka min sim ya phi ba nga kwaru ba nga tempau ya ka jing kuplay ka ba khrau ya kini kinong sim benta siya ka lang gamon ka jong nga ngilon kilong sim benta kiban kersian ya kata kemotion ka ba nga lakran men ya bat siya ka diyang ka jong nga kidei kiba persya mo kena fais ni ka basuk ya fi bara kibadan lang niya kinong sim benta kinong dalam jangka ni ke organisation but ya pi kamtam kinang bisa keberan puram kekerdeng junga kedai ipagupa sendor boleh hak kerdan ke basipau jang hak school Queen Secondary School keberan hang teh maulai nok pedeng to ngadi unang keren by yasha ya kapang kajingda ke teknologi kajing em ke bensuk ya kajing em jingi te hoi ngangannya dia kata kajing dan jangan ni ke teknologi ke da ai jing suk sisa jing jingi atau bila ni yang berberkat ya kajing em klaim ki teknologi hak apa pemerintah ngateng melara henry nakan ni ki jing dan jing ni ki teknologi ki smartphone ki mic pemerintah pemerintah berpun jaba per ki kam jing ki la suk ba ki nang stat mata lang dan kaban call dan ki parlok ki bait ki bhayeng basam dan kam sisa ada di smartphone bantu call back dari kisah jengai dari di bahasa jengai susu sesi yang duriau ngadang labi ban call ki ada ki machine ki washing machine ki electric kettle ki operan kam dekat light kemang yang ki ba akan ben start dia kam setting hiya ki ada ki apps Amazon Flipkart Walmart ki ba pensuk ya kam tier kam dia jengi nakaba super boy back direct hiya isinya meeting with button ka apa ba yang Ahmad jingkang yang te dari ka rukam boleh buti jungi ki khanas ko ka technology kadan jingmentor sibun mata ladang TBA ka babata school lana ngala miss out ladang ki apps ki Google aku bangun penerkam ngan search meanings dan pada homework sa jingirap jangki lana ngan learn information ki patumai bapel di tangata kakak kakiaru kayarap mantang ya pe generation from hospital ni kini ki MRI scanner CT scanner ki bayarap i doctor ban nap ya ka jingpang hamel jingi ban penyo ya ka jing suman ka bakloy de tangata kublis bun dia ka banikong ai go iplay wa la alu dingi kini porta dak sedon play long lo ye mau ngi hingin ta deng ai kuplay ni kong isok kenor padan burong te kumju ipi kinong bisa te ka kerteng junga di mewan suanong ha ngawan naka school umrenja ban ngayang lu naka liang persya te ba ong ba kata kacing penjani kita kibai dan sejengai kalau biang balat tang ba lapen jengai balat pari kepada sajan namar na kamera lu ciu pun lem no pa kamera lu ciu pun mai pa yang lem no thia ipa sing thia sung me kam sung kai siu pun dan por siu sung kai te la dang ide ki kristan dei ni dan por siu pan pelong jing duai ru te bad hakaliang ka jing pule mo jing pule jongi te ngide ki kena skor ki ba pule te hajing sisa bangin pensitom hi dalam kamet bat dalam ka kri dalam ka jabin bangin pen sitom ban pule ki kot ki bajrong berben kenang ke jing tip ki pa kham sai kin kham rung kin kham ring jengai
Timangi pelekot mana kapor tang haban page na Google. Google dah sipang lah piang network lah best palat. Dan piang network best you. Tada jam dan network kemengi itu sya. Umrenja dan tem ke network ke sepi. Lip sakalai lip pitri ke phone. Tela dangin pencitong dan lep no. Bahan kita yang diboyar lain. Taya kaweru kecing tak eka mariang. Subang mamata marlak tak mariang deh lah shit bahak peneng ru. Jingpang ru asna kumpun. Syong meh yang. Te penerkam deki apps ki paper ban thiet jing thiet. Yala jong long irpham. Syong meh yang subang han ong yala dieru bagi deh ki irpham. Timangim perkat bahapat ladangi ong irpham yala die. Trai long kunur marngi ngide ki beri timangi ong siap. Taru ngim sutu. Bat kini ka perti mam taru adap tang daka pollution. Tang bang translate ngomnang. Dengar ndas tu. Kini ka ler jabo ngatip. Da syong ngajan airport le long kuno. Yo ya ka jingsuk kelut. Jingsuk kelut ru kapata kadar yang baik. Nah adu na skor seduk syak. Senatip. Sejak bunga tip syuk. Te ada pek isa-isa kau angkra apa dak plastik. Manu balik le uberiau, usinahi uberiau, upenlong hi uberiau, penjot hi dak uberiau hi. Pat tak hi uberiau. Te nang taru. Apa ngidam ya kapor. Ngimsius pasyo ya ka. Ngi cisa ngatrai ngi ong bakai kini kejing nang start ambil kalayam ta kala yang nadong sedong namar bale namar kena ambil kalayam ta la subang tantang hak mobile lepek baru simiru la boleh kau tang lai kita melasyu telom no terai kakta awak deki kemat kakta ai kejing kot jing kiaru kakta ai kamariang ru wat ha apa yang kini kicur, jing bam jing di bam taru, nama apa? Omla asyuk mau ban penrot penhet pensan iki dah kejing nang dah kejing sport jung kendau. Lek meno ada dan kena teknologi penerkam dah kadawai. But klem dah timpat klem dah tes itu kendau long kumno. Adalah kata iki ni ki per ki di. Tes ompat bakar Ten nang ta Habalat dan kajing sup, lapen sup siapa palat, tang badan kama, habat tan kajing sup, habat tan kajing sup kan, dan kajing mah. Tenang ta, ni supang mah balik senam tu, balik jinglet jengai lah supang bah, kenrei, klem perkat pat pakatu ka pollution mo, bami dah ka kali jengi, longkum noi kamarian. Wan ke ozon liaru kalastan. Tangkat nol pat ozon liar menok suknut menggigi beriau. Ingkong lu terai. Te kama pengkut isti kalong habadan habat dan kama habatan kajing sup. Kublai sibun, kublai si jaru. Ati di pasna bat di jot ni. Ngoban ay mo ya blay na maru pana. Pala ay ni ban hagani asli bangin don kan mangi bangis kendo mangi kumne barak na school mani shimanta kini ka hagani ka maulai inter school de ngoban ay yo AP beli jaya mga ngawan na kaliang jung ka liang pan kesan bakata ka subject na ka kung tama siya pang kajing don ka teknologi kala penstok ingi brema te mentama ban syuang ba kumimo itaima banang sida benta te yang ba lara penankam tani ke mobile phone ka kata yo brio nata ka jingwan jeng ka teknologi kala pensneu ki mariang kumtama mata kumbaong mai ka ladangi penankam tania ka mobile phone
kakta yang gigi brio te nuksa mo menta kum ketika automobiles ke kalima habala tau daka tiar congki teknologi te lada mangi ki brio hinang ban panan kami ka ngila mo ban stok shu yel te menta shu nang ba ka jingdan jaga teknologi ka jingdan jakitiki automobile ka lawan pen accident te pen accident ada ugri unang ban penankam unang bannya bahai ka kali kuntama ulak ban pen stok ingi brio dan ke jingjia ka basneo te menta ko mitai iong ba ka jingdan ki teknologi kala pen sneo te menta itai ban menta idang bat hi ni utiar basna ada ka teknologi ma ban syuang na pa haki kumtama ladang ipang isitam lamba jingwan juga ni ki teknologi ila wachna ki machine ki x-ray ki banla ban tip ki jingpang jingi bat nila ban sumar kham kloi bat ni kwet kloi ma te tang kitik tian ko pun Hakabaw ni ko nga ay mo i-play bala penlain ni penginda lang libero nga ay mo ay ko play piki nang bisa bedan buram pada kiri ba siya bentalang hagani ka libit dia ngayang percaya ka motion ka jingdan jang ka teknologi ka penjenjar ka jingin kibreu pungha ka wai kaliang ka jingdan jang ka mobile ka ta palat ya ka jingim jang kina school phila ban ni mentau kina school nadu bakhi hadu baun lai thia ka hakti jang ka dan metang ka mobile hatu kata kam khata moi ka jingim jang kina school mentau bale ki kina school bon baki sha drop out nakada jang kani ka technology hi menta kini ki jia kini ki rem ki society ki nakada jang ka technology nakada jang kani ka mobile kila pet pala dia ka mobile hadu ba kila room ki jingmut baja klia ka jingmut jing perkhajung ki te ka jingdan jang kini ki AI ki Google ki ChatGPT ukena school haka jaka bon tre shitom hi lagi bon wat hi lidi ki problems yung hindi ki wat panpana ki AI yo kala bandai ka bam nam deru hindi kim te bra ki shungay bi haka to ka AI kala bang taru e ka jingleran jong dia ka jingdan jang kini ki AI haka leang ka tre kala replace ya bon haki brio haka jaka bantri da arpungut kinong tre hindi la tre panpana ko ka computer haka hato kata kam khtamoi ka tre ka kam jong jai brio jong khun brio jingi dia ka jingdan jong kini ki radiation bapher ka khta ya ka mai mariang bat ka khta ru ya ka jingko jingkhya jong ki brio ka jingdan jong ki automobiles ki aircraft bapher ka khta ya ka mai mariang bat ru na do kal air ka ba mi limba ki automobiles ka khta ya ka jingko jingkhya jong ki brio haka jaka bangin ring ya kal air ka ba pangan ring pen ban ya ka carbon dioxide ka bang ni hingi pen hiya te jingdan jang kini ki washing machine ki tiar ki ba penyerap ini haka terekam hayeng haka jaka bangin khot ki brio bakin wan yarap hendre ya ale pen ban ki washing machine kataru ka dan ka bu ka jingma ya kun brio baru kumjuro kum bau so tham la ong don kama habathane ka sup to shisha lada kani ka teknologi ka penso ka jing jing ki brio pin yo imenta ham mi kala ya bro ka wain ki don ta ki plastic lada shisha kani ka teknologi ka penso hatu minta kani ka mi kala ya kamla kala ka maulena ti kata ngong ba jing dan jang ka teknologi ka penjinjar bat ka kita ru ka jing ki brio kuble shibon Kenapa hasil kepada semen baru ngak ting ban Malaysia Festina Nongspong ban wan Stephen Memorial High Secondary School. Mentang yang naka motion ban ngak kwa ban kan sepang kumno ke teknologi kaya rap yang ni ha ka kwat ka kya. Ha ka jingdon jong ke teknologi ha ka ni ka jingdon ke teknologi kaya rap yang ni ban labi ki jingpang kam kloy kom ki bapang han ki laban don ki nok ki jingpang bat kem tep de ki let cheki test bat ki test pangalaban a example kilong luksa kilong ka eco test bat ka ECG BCG ECG ka bayara
ban detect lana kabalaban penlap ya ka jimpang ka ha po jampi ki ong ru ba ka technology ka ben snew ya ka ko kya jugi henry dengi nang ban pendan kam ya ka technology ngila ban pendan kam ki kumha ki smartwatch ki badan kini ki health tracker kumba ngilaban check ki heart rate lane ki pulse rate kidan buon ki benefit ki buon ki jingpha jong ka technology badru daga jingrap jong technology science technology ngilap ba ya uniu khnyang kini khnyang jingpang ngilap badru kamde bagi lap ki video am ki habdan kam dagi technology ki machines ki kor kong tu ban la ban wat ki tu ke jingpang te hakawe ka yang da ngidon kam bha ban le research kala ban haki research kumangi menta mangi kinagim la ban le cheki state central library am begin wat jingtum namta ki assignment tengi habla ban le cheki website kan begin yo ya kito begin yo access dan begin yo ban login cheki to ki library lat bangin le namar bangi rang kina tingi pat la hira bangin le chathi sha library state central library laning ila ban access ro ani hani hu library dagi dan hihin man ki para dan hangnya te ngako ban ong ba kani ka technology ka dei si sha ka babha bad ru kay rap si sha haki bon ki yang kamtam lelei ha ka ka kya ko bon Nganai ngo si ki judges medan angkat ngimenta badru yaki nong ikai ki bawon lambat ni but nga bayang against the motion dan persyak ke motion yang sedang sedikit tin ke bilang kunya hatu taspai berkat mo kani teknologi kaliu ke ying kawan kalong ying jongi dan hayeng lai song kemudian kiberi haju ke kamera ada kamera lajong ke jong belai asyam ke jingjing tu ada ke teknologi ke babian baru kini ke teknologi ke bawah ra dong kapun kam kini towers pedang produce kata ke radiation kini ke radiation ke kata ikiberiu kira ambil skin cancer berkui cat jempang hajuru dengan pen sakawai pat kini ke towers kilam kata jingtung jinggrap jung beriu kabla merung hamet jung beriu kelam kata ikut kekia jung beriu de kumtaru kani ke teknologi ke ketaru sebagai pulih jungi kumna apa ya sekal ada mak tu ni kai iam sengap dan kai ai liu nice ngap ada Google dan ChatGPT cai temadan ke wifi daga data ke yang kan kai ai ke bahas kan nuru kamla replace serpat unu ubrio wasnaya ka de fiong kuno unu ubrio nar ma sa replace nomor utrai ulong hi utrai tandini kentian beren ngai kuplay baru khoi hangne banta iki nong bishar ye iba khot yanga iki parlok jonga hangne iki baya kershan lang bot yanga bat iki ba persha yanga nga replay mal sulai nga kershan lang bat kini haka teknologi tementang piong baka teknologi kalong kabasnio henry shibun ha kiba plot kiba telot kiba don haka jingyap kidon kami ka teknologi kidon ki dialysis kiba replace ki kidney kidon ru ya ka jabiang kidon ru ya udok no ikitu bapang dok no nadu menea
ngapai ya kana ke kamera ai ani kini kilai kini teknologi kata ke speaker di teknologi uni umai di teknologi klaim ke teknologi nga haban siu hela te pipi ong bangin don kami ke teknologi klaim ke teknologi ngim la bach nada wai ngidam don kami ki plang klaim ke teknologi num la ban don kum kani ka screen bahang ni batho first maulai in the school athletics and literary competition 2026 ke teknologi kaya rap sisa yang ni henre ni kumutrai ngim dei belek merau ya ka henre kan pen studio lagi pina do mene piong ba kwa amkra kala don plastik kari ka phone pi ba bread itu ke plastik nedi ma pina tangkap ngalaban ai kublai sibuang Kacan mit kaba kemen bat kabasuk ya pi barwa ki badan hani ya pi ki nong yalam ya kan ka program ya pi ki judges lani ki nong bishar ya pi ki nong cai bat ya pi ru ki para lok jong ama kapang kapangan keran kalong kadai bangit bagat tekcek ke teknologi kalong kabasniu nakabenta jong ni kumbayi ang ibalik bagat teknologi kamdei kabale ikitu ki kammo kita ki basniu kita ban berat ki plastik i ai saladung kra tamba kanika teknologi pat kalong kawaina kita ki tiar kiba kita bahaya kamar yang bat ladangim nang ban berat bahaya ki kan penjenjar bahaya ni haki senam ki banwan bat kumjuru pasui ima pada melian raban keran tangan kerana hakawi kapang mangan mana hakawi kapang kabangan kerana kalong sepang ka jengkiu artet jong ka cybercrime menta hakini kisni kiba menta ka cybercrime kalanan kiu artet bah bat ngilek umno ban sange ya ka hatu pidan ki jubab jopi bat kumjuru ki cybercrime kum kata kabangi ongi kabangi i hakini ki mobile jong iba kum kita ki ban tu ya kadur jong ki wai lingba kini ki Instagram ki WhatsApp ban pendan kambak lai ki hakabangin itu ditiem dan ban len le ki kam ki bam dai hatu kalong ka badai mo bat hawaj ngarung hawaj mangiru ni dan kami kini ki teknologi tambang ide benang pat dan kami ki dadangim nang kanialam syakajing kajing bam kemen yangi ki kun benrio bat kumjuru kanialam syakajing jadingi tongkani kubleshu ni baro but kamtam ya ki judges but ki yo nangsong chuki bakhat ena hangne nga kadang may balajit ng cyber nga kasyan pura ya ka teknologi namar bele ka ajing to ngi sibun ba be kumukha bang iba malakas ni yo namno lang baka teknologi ni pendan kam ya teknologi ha ki lengkha jongi ban he ke jaka ban tung yo ba sibun bangin yo ban bam te ngangi bahang ni mikalia ngimla tang kami kalian ngimla ban yo kau bro kami kalian yo na penjab te mano bawan ra teknologi te kaweru aku akan wancang history pe kum ha ka borjong tirot sing kiang namba belegi pareng di job ini namar bakila yo ke teknologi mengi idangsa te ha kaweru bah ngangit ba pisia wan seni hu try pumuan rada kerja ngai piwan boro rada kali te ipundan kam tang ba ngangit ngaburam baki ong baka teknologi kum ka kali kapan snew da ka tedem tang ba ngila ban use electricity ngila ban use kidam ki bopon snew ya ka mariam syudam ka tu tang ba ngin yo electricity nang tu te kene yo try
Kani ki factory su. Suah bangin bread itu ki jabok jaban ki factory saka nilak ban neutralize ki. Nilak suah ban neutralize ni purify ki ban bread saka Tekam maham. Kam bersih dah. Ngangit ba borak. Dengidon kamon ban pekut ya kami meriang. Kam dia kata teknologi ban bersih ka meriang. Kadai mangi gi priu. Teknologi kadang kami ni. Ngidon kami teknologi tambah mengibat ngipendon kam bakalaya ka. Ngan poy be ka poin ngidon kam ya ka teknologi tambah ngihapan pendon kam bahaya ka. Kublay subon. Kublay pibaro ngakteng I arwa damon I bare warjri ban ngapuli hati ha school McQueen secondary hati ha mole nang pdeng but there kumba na de ba persya ya kani kapang kumba iong ba kani technology kap ajung mentoy ni tang ba piang hatu benya ba barat bariang de dia gitu kitian niyo ana kani ka nagani ka mariang bangin sna gitu ki tiar te kam penjat ka mariang kumba baang meneru hakatu baang bapen jakhaya kawa piang babrat nam kamde ka phone tangba kadi nama baka pensuk pala ka technology yang iki bringi raja itu tang ban kuat ban berat haki jaka bade ban berat te kum tahi kum ngaru ke ngashe kum an ayuksa I haki jeng pulih jangaru email yang pilak rekod ni ngong hai ngak re tangba hapot nap ngapet puan te tata kadi teknologi te Kubleishbon katnya. Ya Kubleishbon arwa damu ki bare wajri. Kubleishbon ya pi baro shipomut ki nong kren nga usong kunor. Mo bosong harni kesuki. Habang ngaperkat bag ngasngap ya ka jing ya tai ke jongpi ki bakresan. Ya ka jing persya jongpi ki bapersya. Ngasngau bangaya hablot. Kiba kesalu kidon lakanya, kiba persalu kidon lakanya ban persa. Meneng alamu ban berat no ya ka mobile banong bakan ni teknologi kesenian ni ngaperkat dak kilakren ba kiba kesan mo MP dengan phone kumno ya I sarangi deh. Dalam hadu ka mobile dengan dengan I hanga kalapoi ka be bangan sim ya karai. Yano ngan penso lani ngan tenno ya kata kapela ke jonga la galong sya gini ki bapresan la galong sya gini ki bapresya namarkanya kejutang ke bapi la klei ngaso komen kidang ditang ki kena school hari ke ke bapi la kren ki ba pila pempau kidai ke babi na kadolu jong ke jinglong kena ke ba nganut manganong bapilong kaloi ke jongi ha kani kerta piladon ya kejumur kecing berkat kipa pilayo I jengai ai ba kita ke ba kaladon hapo jumpi kanyai ni bat kanong ru kejumentoy ya ke imlang ke salang ke jongi ya ke sinong mulai ke jongi bat khamtam ya ke jela berkeri ke jongi ngamdo ni banganong ngai ngan I hawiye nang aklaw ngi pi ngari usong gudor ngamkwa manganya saliang kipa kersan ru kidon la ka jutang kiba persalu kidon la ka jutang dengan I ha kani kayin bangakwa banganyo I ba kiba kesan ya kani kapang kaboong ka jingdon ka teknologi ka pensuk ya ka jing im jong kibriyo kiba kesan ya kani kapang to pin ida da ka barakti wei a lai sao san to ngalayo I kiba persa ken pin I ya kada da ka bayeng ham software kin dia dai
Da kabayang kiba persya te kat kom na kejing don jong kayeng ngayo job kiba kumno pipidan ni pilayo ki job kiba kersan kani kejing yatai hadin bangalayo ngalai ha kejing besar jong kayeng dorbar kiba job ya kani kejing yatai kadai kiba don ha kaliang kiba kersan kata kadi kejing job tang na kayeng kejing job kejong pi kiba sim benda Asyang ha kita gilai ngut di batang ya kenjing ken. Kita ya kenjing ken kita ya plus. Nih. Plus one kembang.